Juče si pekao rakiju, danas je skroz mutna. Ako je vaš destilat mutan, to ne znači da nije kvalitetan. Mutnoća se može pojaviti zbog taloženja određenih supstanci u rakiji, poput voćne pulpe, vlakana ili minerala. Zatim, određene vrste voća, poput šljiva, mogu sadržati prirodne supstance kao, na primjer, pektin, prirodni polisaharid koji se nalazi u plodovima i može reagovati u dodiru s alkoholom i stvoriti mutne čestice. Isto tako, voće sadrži masne kiseline i eterična ulja koja ćete, ako pored srca prikupite i nešto patoke, sigurno primetiti u vašem destilatu. Još jedan od uzroka zamućenosti može biti nepravilna destilacija ili loša sirovina, to jest loša komina. Poslednje, ali ne najmanje važno, ako se rakija ne filtrira i ne pročišćava pre flaširanja, moguće je da ostaci voća ili druge nečistoće ostanu u tečnosti i da prouzrokuju mutnoću. Evo kako možete rešiti i ovaj problem.